Amukela njalo ehlelweni lethu esibuza sithi yi-kidding season. Lesi yisikhathi lapho esithola khona amazinyane, lapho imbuzi zethu ezizala khona amazinyane. Ekugcineni amazinyane la kulezinto ezithize, izinto ezimbalwa okumele sizinanzelele ukuthi amazinyane la agcinwa njani. Uhlupho esilalo lapha eZimbabwe yikuthi amazinyane ayafa. Nxa sikhangela i-research, kusiya ngokuthi ukhangele ngaphi. Amanye amaphepha akutshela ukuthi i-between 25 and 40% i-mortality rate yamazinyane ethu, or even between 25 and 70%. But noba singakukhangela njani, linani elikhulu leli, whether i-25% kumbe i-70%. Okusho ukuthi nxa ulamazinyane angu-100, ulakho ukuthi ufelwe ngangu-25 kumbe ngangu-40 kumbe ngangu-70. Ngase sikufaka kalula kanjalo. Yeah. So yizo izinto esizama ukuthi sizivikele. Ngeviki ephelileyo sikhulume ngokugcinwa kwamazinyane kusukela ngosuku lokuqala kusiya kusuku lwesi-10 olwesithumi. Lapho bese siqalisa khona ukuwafida amazinyane, siwanika okuthiwa yi-creep feed, sibanika lokuthiwa yi-hay, utshani. Namhla sikhuluma ngo-day 14 up to u-day 60 sesiwaphusisa amazinyane ethu. Ngo-day 14 eselamaviki amabili siyawahlaba i-vaccine okuthiwa yi-pulpy kidney, siphinde siwanike enye injection eyama-vitamin ukuwancedisa ukukhula. Ngo-day 28 kusiya ku-day 30 siyadoza amazinyane ahlutshwa ngama-worms okuthiwa yi-milk tapeworm ikakhulu. Kodwa siyawadoza nje ukuvikela ama-worms amaningi ukuze amazinyane ethu akhule kuhle. Ukudla akudlayo kwakhe umzimba wawo, kungaze kwadliwa ngama-worms anjho. Bese siphinda njalo i-injection okuthiwa yi-selenium, sikhulume ngayo ngeviki ephelileyo. Siphinde njalo i-oxytetracycline, i-long acting, layo sike saxoxa ngayo ngeviki ephelileyo. Ngelanga lesi-50 sesiphinda njalo i-vaccine ye-pulpy kidney, i-booster okuthiwa yi-booster. Ngelanga lesi-60 khathesi ayabe selenyanga ezimbili amazinyane ethu anjho, ayabe sele-2 months. Sesiphinda i-dose, siphinde futhi i-oxytetracycline long acting at 2 months. Ngelanga lesi-90 amazinyane ethu ayabe sele-3 months. Ku-3 months lapho sesiwaphusisa. Amanye ayabe le-3 months mhlawumbe lamaviki ngoba azalwa ngezikhathi ezitshiyeneyo. Kodwa mhla siphusisa siwaphusisa wonke isikhathi sinye ngoba yonke into yethu esiyenzayo siyenza ndawonye, i-group yonke ihle yenziwe izinto ezifananayo. Lokhu kwenza ukuthi umsebenzi wethu ube lula njalo singakhohlwa ukuthi ke nje ohlatshiweyo nguphi. Nxa sisenza ngama-1-1 sizama ukulandela ukuthi lizelwe nini, kodwa senza ngalokho okuthiwa ngama-batches ukuthi sikulandelele kuhle singakhohlwa, njengoba sesiba lamazinyane amaningi ngesikhathi esiyi-1. So ngo-day 90 lowo kumbe to-day 100 kumbe to-day 110 for amanye amazinyane, ngelanga lokuphusiswa siyawaweya, sesirekhoda i-winning weight yethu. Sidoze futhi, siphinde futhi i-long acting oxytetracycline. Ngigcizelele njalo ikakhulu lapha ku-long acting oxytetracycline. Kulomkhuhlane lo okuthiwa yi-heart water, umkhuhlane obangelwa yimikhaza. So nxa siwahlaba amazinyane i-oxytetracycline le long acting, yikuthi sivikele umkhuhlane lalo okuthiwa yi-heart water, ngoba yiwo esiwaziyo ukuthi ubulala amazinyane kakhulu. Kanye lembuzi ezinkulu kwesinye isikhathi lazo ziyaba affected, lenkomo lazo ziyaba affected. Bese kusiba le vaccine le okuthiwa yi-pulpy kidney. I-pulpy kidney ibangelwa yikuthi imbuzi ingadla kakhulu kumbe idla ukudla okunjani,
ngesikhathi siyathi oku-rich, ngesindebele singathi kunjani? Ikudla okunjani? Okulomsonco omningi kakhulu, olomsoco omningi kakhulu, okule-high protein, oku-rich. Khona okhuyana yikho okubangela i-pulpy kidney disease. Kuya-trigger a certain bacteria emzimbeni bese kubulala-ke izinso, ama-kidneys antsho izinso. Yeah. Ngithemba ngucasise kuhle ngesindebele. Kwesinye isikhathi siyaswela amabala okusebenzisa ukuthi sikucasise kuhle abantu bazwisise. Kodwa ngamafitshane yikho khonokho ukuthi i-pulpy kidney le isuka ihlasele imbuzi ekudleni ukudla okuhle okusuka kube yisimanga. Antsho sifuna imbuzi zethu zidle zikholise zisuthe kodwa bese zibulawa yikudla ikakhulu nxa zingakujayelanga. Yikho iyona leyo nxa zingajayelanga. Antsho siyakwasi amazinyane abe engajayelanga nxa ukuthi abe enjani ekhule ezalwa anathi uchago. Ezinye ziyabe zivela kwezinye indawo, engxenye zizijayele ukudla utshani lamahlamvu. Sezisiya kwenye indawo sezifika ziphiwa ukudla okulabo soya, okulabo luseni, okulomumbu, hawu izitikizi izithi. Yikho okusuka kuphambaniseke khonapho. Yikho siyihlaba-ke i-pulpy kidney vaccine le. Siyabonga.